delete this video. Take clip 1 like working this, and take clip 2 photos. Download any shoot to Google Play Store and the App Store. Open any shoot. Click videos. Click NU. Click step 1 videos. Tap here. Click 2 photos. Clip 2. Zoom in ifoto yawe ukore kuri kariya kantu k'akazeru kari hejuru ya televiziyo. Urangiza kugakuraho guys, urahita uza hano handitse mask, uze kuri iyi mask yo hirya gutya uyikoreshe ku buryo uraza hano hari uturongo, hari utuntu tubiri tw'utuzu, uhakore bihinduke gutya. Noneho guys urafata kano kantu nyine ku buryo ugashyiraho neza, kakajyaho neza guys, ugashyiraho neza ku buryo biranganyisha na kiriya kigega. Urafata mu mpande guys ugahindure ku buryo biranganisha na kiriya kigega guys gutya. Nurangiza ukore kuri ka kantu k'umweru use n'ukamanura gato, kande terebye. Nugera hano guys urabona hari ahantu nzamutse, urakanda gato mpaka ibirenge ubibonye biri hejuru ya kiriya kigega guys. Urabikora mpaka ibirenge ego gutya. Uraza ukande hano split, ugacemo ukande delete. Noneho urabona yuko video yacu yatunganyijwe guys. Urareba ko byakunze. Ntiwibagirwe kudufollowinga no kuduha like na comment guys. Muraho bavandimwe, mazina yanjye banyita Julius Nayituliki. Nari mfite channel ya YouTube yitwaga Radiant TV Show, yaje gusibwa kubera ikibazo kijyanye n'amabwiriza ya YouTube. Sinacitse intege, ahubwo ndifuza gutangira bushya n'imbaraga nshya. Ndabasabye inkunga yanyu munsange kuri YouTube channel nshya yitwa Radiant Empire 450. Subscribe, mukore like kandi muyisangize abandi. Ibyo byose ni inkunga ikomeye kuri nge no ku rugendo rwacu rwo guteza imbere urubyiruko na Afurika.